Silaten Isis. Tu acuk je nak mengicik. Terasa gini. Jangan ongeh. Jangan sombong jadi orang cik Den. Sedang pas kayu, sedang di atas, sedang balai itu. Jangan ongeh wak. Jangan sombong wak kau orang. Apanya polis ketik kau ndak. Asal mencelik orang nak bapiti. Buku kau ialah jijik. Atil lo mencelik najis. Mencelik orang. Bantu kau minta seorang. Kayaknya bantu kau menyalang seorang. Kayaknya saudaranya. Kini bak arah serkawa. Jatuh tapai. Ongeh je lah sombong lah tu. Orang-orang baru-baru ke kayu tu. Asabanta tu nyo. Dak do gunoi dik sombong do pia. Ya kakak ring cek kan. Dak perlu dik sombong do mati ko esok kapan ko nang ko bawanya. Anak kama nolongan urangnya nya. Urang nang ko banci-banci dulu nang ko sisia-sisiakan duleknya bansa nyo nang menolong ke kuburan ke pesaro tu nyo. Jadi kini ba jatuh tapai. Sakit rasanya. Siale nak kai boge orang kau do tapi kecuali kini kau orang kayo bapitinya dulu kuasa aponyo korang eloknya korang pamurahnya kau orang ndak sombong ndak nanyo paragiam ndak piti banyak pun ndak sombong aja tu tapi nyi ibu orang mencelia tapi mereka nak sombong baru kakayo jatuh tapai ba rasonyo lacon yang kicek kan ba rasonyo roda ko nak salamu dia te do sana dengan kicek kau yo kau anak salamu dia te do roda wa puta. Kini tinggal di bawah mga anggawi acio ada kecean jadong sombong sarama piti tu kecek den minta awak kayu kau mencari orang bansai mencari mereka kami nak piti kau alergi sekau abantak untuk kan rabies kau bentak tak gigi anjang gilo kau kan jangan onge jangan sombong kali terang ada pakaturiak kau tu itu mangkonyo besok kalau bapiti jangan onge kau lendak kini manganya mangango mana karangka ndak ada orang ibu kau tu piak tu mangkue jangan onge jangan sombong kau orang lelok me Laura nak kami minta ke orang kawak dah. Ndak lo kau jangan taruh itu cacah lo dah. Tapi jangan ongeh mencari orang bansai ko ateh lo nyo padu mencari najis leh. Takutnya ka digigi untuk rabies untuk anjang gilo ke kan. Tolonglah yo. Na ongeh na baru kayu na kayu-kayu ko mati kalian bisuat nak kayu kekayaan ndak ratu kalian tu nak angkui ke kubur dah. Kain kapan amal ibadah. Nak guna sombong tu banyo mengaki ni mencela bie nak do kan upe orang ni tu nak ibu ke orang menceliak kau tapi kalau inyo bapite kayunya dulu eloknya apanya pun nak sombongnya jatuh tapai ni ibu orang menceliak mereka banyak batapot-tapot tangan lagi ni arah so lah baanyo angkoe jangan ngeh sombong le terang hari pakaturiak tu ni kecian lacuk dan majam dia itu bantu-bantu kayu kasalamunya ndak ka keceknya ndak ka marasuan bansek lo nyoba liak ko do roda apa puta cek dan roda apa puta cek tahala gunanya honge banyak pite ingin sanjuang menjijilek kinya dulu sandang hatinya tu tolong diterang di pakaturiak tu jangan ngeh jatuh tapai ko tepuk tangan orang kawan diterang di pakaturiak tu bala ini bahannya mencila bie mararau magagau menjijie bahannya tepuk tangan orang kau sebelah kan itulah makonyo dikicekkan pakak awak rancak pi pakak ingat